berchnogaeth Mrs Hilary Waterhouse, Brydfo Willowsway. Yn cael ei arddangos gen Thomas Partridge. Newid i'r ail safle. Matthew Carr sy'n cael tynnu mewn yn ail. Dwi'n falch bod hyn wedi digwydd achos beth sy'n beirniadu'r Ebol yma wrth dda res i champion yna. Dyma ni. Drydydd wedyn wedi symud lawr un safle. CPCO, Pippi Longstocking. Berchnogaeth Miss Chris Osborne. Ac yn bedwerydd, Willowsway, Heart a Fire. Wel, mae'r beirniad Lisa Chambers dal i fod yn tynnu nhw fewn yma ynghylch ceffylau, yn adran i'r ceffylau ar Merlod Lliw. Wel, mae'r het wedi diosg ac y beirniad Mrs Lisa Chambers am wobrwyo Willowsway Miss Dior yn dosbarth y ceffylau ar Merlod Lliw. Enillydd y dosbarth i'r ceffylau ar Merlod Lliw, y cywion yn mynd i Willowsway Miss Dior. Berchnogaeth Brydfo Willowsway yn cael ei arddangos gen Thomas Partridge. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Second is 743. This is Mr. Joshua Bassett from Carmarthen with Miss Willow's Sunrise. Thomas. Third is 758, and Miss Chris Osborne from Ashbourne in Derbyshire with Spaycoat Long Stocking. And fourth, 762. Dyma ni enillydd y dosbarth cyntaf yn yr adran yma. A nice win, Thomas. First class of the day. A little bit of stage fright for her, but she's a beautiful thing. It is difficult to get them ready for something like this, isn't Yeah, it? it is. She's been out once before. This is the second time out, but then you can't predict what they're going to do. Usually at home she goes 100 miles an hour, so but really pleased with it. Oh, well, lovely. Congratulations. A nice win. Yes. And best of luck later on. Thank you very much. Winner from Stainton, Kendal, up in Cumbria, it's Mrs Hilary Waterhouse, Willoway Stud with Willoway Miss Dior. They deserve a good round of applause. Good class to start off the day. As we move
swiftly on. Llongyfarchiadau mawr i Willows Misty O'r yn berchnogaeth Mrs Hilary Waterhouse yn ennill y dosbarth cyntaf i'r cywion yn adran y ceffylau ar Merlod Lliw ac wrth gwrs hefyd i Thomas Partridge yn arddangos. Of grade 164.